Thlir tu te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua I lo ngai thlang u Village Council inthlanpui nei zawh taka Serchhip Town chhunga VC atana thlan thar te tan Vawiin khani ni auto Tentative Programe for Foundation Course 2020 to 2021 chu Serchhip ani Veng wai me hola nei chan ani State Institute of Rural Development and Panchayati Raj SIRD and PR Mizoram chuan Village Council inthlanpui nei zawh taka thlantlin te tan hian an hna thaw dan tur inzirtir na hun hi Mizoram hmun hrang-hranga an buat sai meka Serchhip District-a masaber ni turin Vawiin khan Serchhip Town area chunga Village Council thlanthar te tan Village Council in kai hruai na dan thunei na le PCN kol dan chung chang zir ho na hi nei chan ni in VC member mi somthum pariat an tela naktu ka chhunzom le turani ang voina he training a hian State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Principal Pulalthan Moi le Puvandal Shruai Ralte Head Faculty DPRC Serchhip te chuan Village Council dan pui 1953 Rankhwa khirle chialak na dan le 15 Finance Commission grant chungchanga physical com te hi zirtir na an pe a Disaster Management and Rehabilitation Department lamachangin COVID-19 shileng me kara VC te malak na turle an thunei na tur chin in zirtir na hun man ni bokin UDNPA Department ne na changin sanitation chungchanga in zirtir na hun man ani bok VC training nei tura hian mitam tak pun khom thei ani lawa wangin hetiang hian hlom hrang-hranga in Siamin district chunga VC zong ten training hi ata tolin an nei chhodon ani Nimin khan Serchhip-a COVID-19 shikai mi pakhat hmuh thar le ni in Serchhip District-a shikai hmuhchhuah chu mi somruk pathum an tling ta Nimin khan Serchhip District-a Chunat Laboratory a sample som ni en fiale ni in henga tang hyang COVID-19 shikai mi pakhat hmuhchhuah ani a he shikai hmuhchhuah hi mi pa kum somthum pathum mi ni in Uttar Pradesh atanga local National Highway number 54 siam na thok tu Chingchipa ommek Prem Kram Infracron Private Limited in achhor lai ani a September ni somthum khan Serchhip District ron thlengin Sainik Skula in Khungsang ngal ni in nimina sample en fia ani nuwa shi akai ti hmuhchhuah ni in chhatlang CCCIN kultura dalu ngalani Nimin ve khan Serchhip District a repeat antigen test mangin sample somthum pasari en fiani in shikai hmuhchhuah thar ero an omlo thung Serchhip District a shikai hmuhchhuah pakhat chu Vawiin khan en koldam ani nuwa chatlang CCC atanga chhuatir ani vele thunga shikai en koldam hi meichia ni in COVID-19 shileng dona atana thok tura in pele September ni somni paruka shi akai ti hmuhchhuah kha ani a sample en fia ani nuwa shi laka fitlimin Vawiin khan chhuatir ani ta ani heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi somruk pathum an tling ta a an zinga mi somli pasari te chu en koldam ni to in tuna hian shikai en kol lai mi som paruk an ommeka Serchhip District a shikai hmuhchhuah atang hian zawh somsari pali point paruk bial te chu en koldam an ni to ani Serchhip District pon lama changa shikai en kol tu ronda te nen Serchhip District a shikai en kol lai chu mi somni pakwa an ni mek thunga an zinga mi somni pali te chu BSF sipai ni in Narjing School CCC a en kolme kan ni a chatlang CCC a mi pali le Thenzol Ayus Hospital CCC a mi pakhat en kolme kan lani bok Faina Hapta man mek pualin Vawiin khan Serchhip-a VC pahnih te chuan khawtlang huap faina natlang an nei le Faina Hapta man mek pual hian Vawiin khan Serchhip 4 VC le New Serchhip North VC te chuan khawtlang huap faina natlang nein Serchhip Village Council 4 huam chunga hian chung ko zani somnga pariat vel omin he natlang a hian mi za somsari vel an thok chhuaka veng chung hun sang te tifain hun an mangani New Serchhip North Village Council po in khawtlang huapin natlang an nei boka mi zani chuang an thok chhuaka National Highway kam tele veng chung hun sang te an tifaiani faina natlang thona hian shileng in kai lo tura thei to pamala kani a mi somnga ai tam lova in chendar zelin mun shana na tho ani heng Faina Hapta pual natlang table lo pai sak tur hian District Urban Development Office chuan an lir thei an tho thin ani Vawiin ve khan Serchhip ICDS project a thok tu te po in Faina Hapta pual natlang hinein an office le a che vel an thian fai bok coming to Lalramha colony ania Village Council member kania hei Vawiin hian in Faina Hapta pualin hatlang Village Council 14 kan han nei ve ni a Vawiin a hian mi par ngot po hi mi zabor vel kan thoga tin chu tiang pun meiche somriar vel kan thok boka i kan in thren dara kan na thoda na hi hela tui kho venga hian in
department ram han khoi tur te le ka hemi national highway kam han khoi tur kan nei ve nuala hei tunan thawng hianin helai vel hi kumtin mai kan bui pui thin helai kan area zone ni a tian an sama kan paile fe kanga tin tumdan chuan hlo turin kapila kan ting henga tin bazar lama son bazar nuai son mi enga maza tan thok thaboka kan area chin kong pui ate in sem darin ram thun veng lama son enga maza tu na han thok bok a kan zawh hian hatang zong hi mi za somriat borvel kan ning kan ria tin pha kan nuala tin laron thok chu ve theilo to pokan owa kan zawh hian job card nei hi mi jan hi somriat panga no jan hi somma pariat vel kan nia chungji a chuan za somriat borvel kan thok chu nei kan ria kan thok chuk thakar biam kan ria ni tin voin hianin kan village council member dangte i training te lan lo ko wangin kan kim theilawa village council member panin kan ho theya adang zong ro chu training in an kalme kan ni ti kha kan report lo kan ni chu Shipui leng mek laka mipui te an him theina tura malak na atan Serchhip District Magistrate chuan mipui khwa kher na thupe ka ti chuak Serchhip District Magistrate Kumar Abhishek chuan tun thlani khat khan thupek ti chuakin COVID-19 shileng awanga Mizoram Sarkarin Mizoram State chunga lockdown akalpui lai chu October ni somthum pakhat sang ni somni thleng kalpui chunzom zel turin order ti chua ani thutar langin COVID-19 shileng awanga lockdown kalpui chunzom zel tura Mizoram Sarkar thu chua bo zuina atan le COVID-19 shileng awanga Serchhip District mipui te nunna hriselna le sahimna ngai to in khapna thupek chua chu ti lo thei lo le tul ngei ni asia thotar langin hemi ang hian section 144 of CRPC 1973 in thunei na apek angin Serchhip Town area chunga Vangkhwa hmuna le na thona hmuna voi khata mishing panga aya tampun khom khaptlat ani thole Serchhip Town area chunga zandar riat le chanve le jingdarli le chanve inkara pon chua khaptlat ani thu atar langa he thu pe khian magistrate le police hospital and medical emergency PHE PWD PNE le excise and narcotics department a thok duty nei te media lama thokte VLTF duty te le district magistrate in phalna abi ka an pek te a huam lawang he thu pek hian Serchhip district magistrate in thu pek alo siam masak to chu athla kanga thule a om ma lo chuan chua ani atanga thakhat chung huamin thu pek zom lo te chu section 188 IPC manga shem thei an ni ang Mizoram State Rural Livelihood Mission MZS-RLM malakna in Vawiin Khan Sarkar Lai Pui Scheme DDU-GKY Noya Chalai Training Zawh na hmuh sakto te tan Alumni Suppport cheng nuai riat sing ni sang riat chu semchhuah ani Alumni Suppport hi Dian Dayal Upadaya Gramin Kaushal Yajona DDU-GKY Noya thiamthil sang zir chuak to COVID-19 shipuya wanga an na tho chunzom theilawa Mizoram ron hote hne na an mamo zwal pushuk nan pe kani a an ni ba ka DDU-GKY noi ve ka zir chuak shipui kara na la thok chunzom mek te hne na pek ani bok Alumni Suppport hi Rural Development Minister Pulal ruat ki mapisa asem na hun hi hman niin he huna hian RD Minister chuan MZS-RLM malak na hnuaya Sarkar Lai Pui Scheme DDU-GKY kalpui niin thingtlang thalai te tan mason na thlen tu ro pui tak ani ti in thiam na le eizon na thatak tak an hmuhchhuah me kani ati he malak na mang hian thingtlang thalai ten eizon na an nei theina na kongko hmuh cherchhuah ba ka enkol zui zel tum ani ati bok Sarkar Lai Pui Scheme DDU-GKY hi Mizoram a chuan MZS-RLM hnuaya kalpui a atumber chu thingtlang thalai kumsom pariata changa kumsom thum panga ten eizon na an hmuh theina na training pe kani a training hi project implementing agency PIA te kaltanga buat sai ni in an zir chhuah hnuah po na an zon pui thin ani tun thlengin he malak na hnuai a hian mi zanga somli pali te training pe kan ni to a mi zahni somkwa na hmuh sak an ni to bok voina sem chhuah tak Alumni Supppport po hi PIA te hne na sem chhuah ni in an ni hian an hnuai train chhuah candidate mi pakhat zel tan cheng sang ri thevin an sem ve le chhongdona pian phungal wal ban lo candidate pakhat ne na incentive poisa fai le thuziak certificate pe kani bok New Delhi Chamek Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vandal Ve na chuan ni Zan Khan Union Secretary of Health and Family Welfare Rajesh Bhushan chu a office chambara komin ripans aizolin harsat na ato mek chungchang soipui
Ripan sa hiang contact basis se thok mek mi somkwa pakhatan oma heng mi te na tho tur hun chung hi po sei saklo turin kumin January sang ni somni khan Central Sarkar in Ripan thunei tu te arun chia tira wangin an na an chol sana ama ero chu thok tu nget mi somriat panga chau an oma wangin exam po bwa sai thei ani lavani India rama paramedical and nursing science institution om chunin hetiang harsat na atoki sutkian ani theinan Mizoram Health and Family Welfare Department changtu minister Dr. Arlal Thanglia na chuan August ni som le September ni som ni pakhata Union Secretary le Joint Secretary for Health Department a te ngen na alo thlen to a he malak na bo zuin Raja Sabha MP hian Health Secretary hi hmuh Health Secretary hian file khoito Additional Secretary RT Ahuja ichu akau ngala Ripan harsat na sukyang tur hian thut khom an nei ngal thu tur thu le ni thum nuwa Mizoram Sarkar an ron be popanga chanchin thar awm thua yang ti an lo shil ngalani Sport Minister Purobat Romoy roite chuan Mizoram hockey field thar pahnih siam na atan Sarkar lai puya changin cheng noi sang khazaruk mu ani thu asoi Hockey Mizoram website thar honna voina pisa neia he thu hisoin Sport Minister Purobat Romoy roite chuan khovia siata mizote min phaulang tu poimo tak chu hockey ani thule hockey mel lung poimo tak hockey Mizoram website manga phun ani chu lom omati thu asoi Chief Minister Puzoram thanga kai shwai Sarkar in chalai de tan mathlir thui tak nein kongsang sanga ma ala chhome ti soin Sport Minister chuan tuna hian Aizawl District mualung thu a le lungleya hockey field phul lempha turin Central Sarkarin sumcheng noi sang khazaruk asyang shanti asoya hockey manga infiam na hi choila rati vulzel antum thule sport policy le sport industry din munah lan kai lok na kantel me thu asoi bok hockey India chuang kum sang hi som pakwa achang to khan anwaya affiliated unit member te chu website nei vek turin timase hockey Mizoram chuan sum harsat na awangin ati hlotling theilawa harsat na tam tak baltlangin tuna hian hockey player te Vangkhua thlirin hockey India intitura ati angin website hi an siama Lailand Consultancy Private Limited tui khawtlang nen MOU jakin website thar http://hockeymizoram.organization chu hockey India le hockey infiam na ngai sang le tui mi te man thei turin siam aloni ta ani hockey India noya hian affiliated member chishang pali an oma permanent member somni pakwa associated member somni pariat academic member som pathum le hockey member pahni an oma hockey Mizoram chu permanent member somni pakwa zinga pakhat ani Nimina Mizoram sample enfia zinga COVID-19 shikai hmuhchhuah mi somni an omle a tun thlenga shikai hmuhchhuah chu mi sang ni za somli pariat an tling to Nimin Khan ZMC Laboratory a swab sample za somli enfia ni in henga chang hian shikai mi pathum mu an ni a heng mi te hi chan mari west mi pahni le zema bok mi pakhat te ni in chan mari west mi state pona changa ron ho an chung te achanga shikai ne shiat ni in lama in khung sang lai an ni a zema bok a shikai hmuhchhuah hi Arunachal Pradesh achanga ron ho le khung shan lai ani bok Nimin Vengkhua district sang sanga chunat laboratory a sample somsari pali enfia ni in henga chang hian shikai mi som mu le an ni boka shikai hmuhchhuah tamna berlung lei district a Assam Rifle sipai shikai mi pasari hmu ni in zinchhuah na nei lo le in khung sang lai an ni a Serchhip longtlai le Saitwal district a shikai pakhat cheu hmu ni in company sang hnuai thok le state pona changa ron lut an ni Nimin Vengkhua repeat antigen test mangin Mizoram a sample zaruk somli pathum enfia ni in henga chang hian shikai mi pasari hmuhchhuah an ni boka an zinga mi paruk te chu Aizawl dorpui venga colony khata cheng te ni in tun hnaya chhuah na nei lo te an ni a an zinga pakhat hi taksa anat na lan chhuah na nei awanga enfia le shikai te hmuhchhuah ni in midang zong hi shikai lan chhuah na nei lo an ni a an zinga hian kum samsari mi atel bokani heti hian Vawiin thleng khan Mizoram a COVID-19 shikai hmuhchhuah mi sang ni za somli pariat an tling ta a an zinga mi sang khazariat somriat pasari te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi zani somruk pakhat an la om meka Vawiin thleng khan shikai hmuhchhuah atanga za somriat pasari point pariat pali te chu enkol dam an ni to ani India rama COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi nuai somruk pasari an tling to a shikai enkol dam po mi nuai somnga pasari an tling to bok
Ministry of Health and Family Welfare Chinchiana Changalandan in Darkar Somni Palikal Ta Chung Khan India Rama sample Noi Som Pakhat Sing Kwa Sang Kwa Zariat Somnga Pasari and Fiale Ni in Henga Changyang COVID-19 Shikai Mi Sing Sari Sang Ni Somli Pakwa Hmuh Tharle An Ni A Hetila Hian Darkar Somni Palikal Ta Chung Khan Shikai Mi Sing Riat Sang Ni Zatni Pathum Te Chu Enkoldam An Ni Vele Thunga Darkar Somni Palikal Ta Chung Khan Shikai hmuhchhuah thar ayin Enkoldam Hi Mi Sing Khat za Somnga Pali in Antam Zokani India Rama Hian Vawiin Thleng Khan sample Noi Zariat Somni Pahnih Sing Sari Sang Khat Zaruk Somnga Pali en Fiani To in Henga Changhian Shikai hmuhchhuah Chu Mi Noi Somruk Pasari Singa Sang Sari za Somthum pakhat an tling to a sample en Fia Changa za Pariat Point Pahnih pakhat te chuan shi hikayin tun thleng in mi Noi Somnga Pasari Sing li Sang li Zaruk Somkwa Pathum en Koldam an ni to a he hi Shikai hmuhchhuah Changin za Somriat Panga Point Bial pakhat ni in tuna hian Shikai en Kol Lai Mi Sing Kwa Sang Sari Mi Noi Kwa Sang Sari Zariat Somriat Pathum an la mek bok India Rama hian Shikai hmuhchhuah Changa nun na chan chu Mi Noi Khat Sang li Zanga Somnga Panga an tling to boka Darkar Somni Palikal Ta Chung Khan Mi Zakwa Somriat Parukin nun na an chan le bokani Khati Zong Ka Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e